Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Salamatsizlarmi? Hurmatli do'stlar, biz Dostuk Serni ayılındayız. Murdagi Serni ayılı adır Dostuk. Mına say mına bu yerde murda öte çoğun sel kelgen bolçu. Hazır men bugün kelgen özdün negizgi malumatını hazır men Mahamat Yusuf'a kayrylam. Men Urmanov Jamshid dostlar, Celil Kengeş'in deputatı jana kollegam Mahamat Yusuf Ahmarov menen birge Dostuk ayılına keldik hazır. Bu yerde kişine emgek var bolçu. Oşul emgektin işte mehnettin natijası bolup atatken oşonu kabar alıp keteli, kanday ketip atat, ne olup atat dep bugün keldik. Mına bu yerge 325 metr damma kurulatına. Mahamat Yusuf kalganını kanday bolgan, ne olgan bir oşo malumat berip koysan. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bunda biz Dostuk ayılındayız. Burada 2023-yılı bu yerga çoğun sel kelgen. Ana bizde videolari var, ani tasmaga koyabız. Dostuk ayılına keldim Serni'ge. Mana say bu yoqda urib tashlab, buna tuz kesse bu yoqda ayıl var dey. Ayıldı jarib etse uje dammani bu jag'ini o'tib qoladi, uje ayıldı juvib ketadi. O'shaga bu yerda Dostuk ayılında elder hozir o'zlari onanday ana qilishib o'tadi, jasashib bunday. Strahopga qilishib. Bundan jasaganlar bu yerga qo'yishi bundan suvni ber joqqa bu yoqqa olishadi ekan-da. Bu yoqqa olmasa hozir buna cho'ng suv kelganda buna jeb ketayin deb turdi qani. Buna tushunda ayıl bor-da. Ana bu yerda elder biz kunutun uqtay alay atabız. Bu yerga damba qilib berbersenger boyda ayыл hökümetke kayrılgan. Anan oşu yıldan beri dokumentlerini bizden ekonomist Rahmatullah aka, MÇS hazır bizde ayıl başçı Tahir akabız, bizden toragabız Jor aka. Bektaş Jor aka. Bektaş baba. Anan siz özünüz Urmanov Jamshid, men birgeliktim da Çurkadık. Bu dokument kılış oңой emas eкен. Mına Rahmatullah aka men Oşqa barabız, bu yoqqa barabız. Biroq ubak saqt keli mına hazırkı kunda mına 325 metr orundu damba baştaldı buyursa. Respublikanski budjetdan qarjılanıp atat. Dokument işleri ayıl hökümet tarafından çurkadık. Mına MÇS'nin texnikalar kelip hazırkı kunda buyursa damba baştalat. Oşonduktan eldi sabırlılıkka çakırıp ketem. Mına kançalagan dokument işlerini kılıp atabız çurkapçı. Mına bu yerdeki elder çala öğret. Biroq mına enelerge çala ayttım. Bu yer kar eneler var da. Ertemen çalıp mına baştaldı desem rahmat balam dedi. Bar joktu ubak saati bar eken dedi. Sizlerge rahmat dedi. Mına çurkap atabız. Oşonduktan mekteplerge dagı çurkap atabız. Kalgan işlerge kiçine sabırlı bolsak bar joku jetişer. Sekin buyursa. Doğru. Birgelikte küç birlikte deydi. Bir kişi men bolbaydı eken. Birgelikte bolsak bar jok bolot eken. Dostlar 325 metr ушул жерге дамба салынат. Достук айылына эчтеги болбой атат дегендерге болуп атат достор. Планда буюрма базар курганына байланыштуу кээ бир нерселер токтоп турат. Эмки жылдан бул жерге көп нерсе киргизебиз. Мына жакында Нурбек али баягы детский площадканы көрсөттүк, оз алып барып. Аерде жасайбыз Кудай кааласа. Бүтүргөнгө аракет кылабыз, жардам кылабыз. Дагы сунуштар бар. Жор ака менен чогуу ушул жердин депутаты Tahir aka айыл башчы биргеликте Кудай кааласа бар жокту көрүп чыгабыз достор. Урматтуу достор, Серни Достук айылы 325 метр дамба болот. Кудай кааласа мындан ары кооптуу жагдай жоюлду деп ойлойм, жоюлат. Биз кызматыңарда, депутаттар, биз кызматыңардабыз достор. Көрүшкөнчө бүгүн 17 август 25 жыл. Сүйүнүп жатабыз өзүбүз деле мына уже техникалар келип башталыптыр иш. Айыл өкмөтүнөн Rahmatullah aka экономика бөлүмүнүн башчысы кабар алып келбесиңерди суранып калып башталды дедиле, сүйүнүп кеттик. Башталыптыр деп. Анан келдик мына. Чогуу айыл өкмөтүбүзгө дагы чоң рахмат. Алла разы болсун. Иштер бүтүп атат. Аскар ата мектебине дагы жардам берип атат. Биргеликте иш алып барып атабыз. Кудай кааласа, рахмат достор.